I čao svima ljudi, dobrodošli u drugu epizodu našeg otvaranja Tops Champions League ovih paketića. Nadam se da sam i dobro i da ste gledali prošli video. Rekao sam da ćemo se zagrijavati sa ovim sličicama. Danas ih imamo 10 pakovanja. Prošli put zaista smo imali puno sreće, već u prvom peku smo dobili Energy Messija. Također, ono što nisam baš naglasio, u prošlom videu dobili smo Diego Milita, također legenda, dobili smo jednu legendu Newcastle, zaboravio sam iskreno koji je igrač bio, uglavnom znam da je bio hat-trick hero. Tražili smo igrače sa Balkana, tako da i danas nastavljamo da tražimo igrače sa Balkana uz, naravno, tražimo Jamala, Mbappea, Haalanda, Kanea i tako. Ali, dakle, naglasak na igrače sa Balkana. Striktno sa Balkana. Dobro ljudi, dakle, da ne dužimo više priču, počet ćemo odmah sa otvaranjem naših 10 pekova. Ja sam iskreno nestrpljiv, sad ne znam, nadamo se da će nešto biti dobro današnjim peku. Evo ga, prvi pek i dobili smo Nuno Mendes, Paris Saint-Germain. Vidim nešto da se sija, idemo dalje. Donnarumma, imamo tu Bjortuf, jel se tako, Odin Bjortuf, Bodo Glimt, Colis, to nam je Bridge i ljudi moji, da li je ovo moguće? Pa dobili smo Thierry Henryja Energya, još jedna legenda, nevjerovatan početak. I da vidimo šta još tu imamo. Erika Mkhitarjana, također legenda. Ja se izvinjavam zbog kašljanja. Ljudi moji, već u prvom peku dobili smo Thierry Henryja. Pogledajte kako se sija. Fantastičan start. Hajde da vidimo šta nas to čeka odmah u drugom peku. Dakle, idemo odmah na drugi pek. Da vidimo. Malo nam se ovaj pek ne da. Dobro. Dakle, Wanderson, Tops, sticker 1. Sad ja ljudi ne znam šta znači ovo, ali ovo je taj collection sticker, broj 1. Nemam pojma, ok, dobro. Mikel Huargizar, dobro, to nam je Atletico Bilbao. Dobili smo Colakis, Olympiakos i dobili smo Messija. Supreme Hero Messija smo dobili, sličica broj 30, provjerio sam tamo što je niža sličica, to je rjeđa. Dakle, dobili smo još jednog Messija i ženski fudbal iskreno ne pratim, nisam znao da bez uvrede iskreno ne pratim, ali mi je drago da smo dobili i nju iz Barcelone. Dakle, dobili smo Thierry Henryja i Lionel Messija već u dva peka. Naš treći pek. Idemo po naš treći pek da vidimo šta nas to čeka u trećem peku. Dakle, dobro. To nam je Trubin. Imamo Viktor Gyökeres, Arsenal, Shoot Supreme, tako je. Da vidimo ko nam je tu. Dobili smo Rafinha, kartica sa brojem 12. Pa i ovo je vjerovatno jedna od rjeđih kartica u Tops Champions League, jer je broj 12. Pogledajte taj broj 12 je Rafinha. Odlično, da imamo Upamecano, Dayot Upamecano. I koga smo tu dobili? Steven Gerrard. Stevena Gerrarda smo dobili već u našem trećem peku. I tu nam je Leoni, također iz Liverpoola. Ali da vidimo, ljudi moji, dobili smo Stevena Gerrarda i Rafinhu. Fantastičan pek. Još nismo dobili nikoga sa prostora Balkana.
Kada mislim s prostora Balkana, mislim na nas, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Kosovo. Dakle, ovo je treći pek, dobili smo Stevena Gerrarda i Rafinju. Idemo da vidimo šta nas to čeka u našem četvrtom peku. Da vidimo šta nas to čeka u našem četvrtom peku. Locatelli, njega već imamo, koliko se sjećam. Onda imamo tu Wout Made, Newcastle. Hjulmand, to nam je Sporting. Dobro. Sadilek, Slavija i dobili smo grb Villareala. Stvarno meni ove kartice brutalno izgledaju. I šta imamo na kraju? Majeslavi Skali, Arsenal. Da, lijepo, baš lijep dizajn kartice. Dakle, ovaj pak nije ništa posebno. Idemo dalje. Dakle, naš peti pek. Da vidimo šta nas to čeka u našem petom peku. Da vidimo, dobili smo Bastonija smo dobili. Soboslaj, Liverpool. Idemo dalje. Da vidimo, imamo tu Gimenez, Adjemi i dobili smo sličicu PSV Eindhovena. Električare smo dobili, njih nemamo. I na kraju Can Uzun, Eintracht Frankfurt. Dakle, ni ovaj pek ništa. Idemo dalje, bar za nas ono što tražimo. To su igrači sa Balkana i vrlo rijetki igrači. Da vidimo šta tu imamo. Kondogbia, Marseille, da vidimo ovdje, iskreno nisam čuo za igrača Kopenhagena, Katikaos, ne znam izgovoriti iskreno. Anderson Silva, dobro. Evo nam prvog igrača za danas, dobili smo Ivana Perišića smo dobili, u prošlom videu smo dobili Bajraktarevića, a njih dvojica zajedno igraju u PSV Eindhovenu. Tako da je prvi igrač za danas Ivan Perišić. Stavit ćemo ga tu. I koga smo dobili smo Franka Lamparda. Imamo još jednu legendu, Frank Lampard, igrač sa brojem 280. Vjerovatno nije toliko rijedak, ali smo dobili Franka Lamparda. I na kraju imamo Maximilian Bier, Borussia iz Dortmunda. Dakle, idemo na naš 7. pek. Za danas imamo Ivana Perišića. Da vidimo šta nas to čeka u sljedećem peku. Moramo da vidimo šta nas čeka. Ja sam iskreno baš nestrpljiv. Henrique, Inter. Imamo Pedro Neto iz Chelsea, odlično. Jude Bellingham, Real Madrid. Dobili smo Bellinghama. Dobili smo Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt i Iker Casillas. Ljudi moji, dobili smo Ikera Casillasa i na kraju imamo tu Giuliano Simeone. Dakle, dobar nam je i ovaj pek. Idemo na, čini mi se, tako je naš osmi pek. Za sada imamo samo jednog igrača sa prostora Balkana, ali smo se nadobivali zaista ovi legendi. Da vidimo. Evo ga, Ousmane Dembele. Dobili smo Dembelea. Ko Itakura, Ajax. Imamo ovdje Unai Simon. Imamo, iskreno ne znam kako se izgovara, Džade. I dobili smo grb Bodo Glimt. I na kraju smo dobili Estevao. Debut season Estevao. Pogledajte samo kako se sija ova kartica. Estevao. Kartica sa brojem 161 i Ousmane Dembele nam je tu. Ovaj mi se pek iskreno sviđa. Da vidimo šta to imamo dalje ovdje. Da vidimo šta nas to čeka. Da vidimo. Bam! Jorginho. Imamo Mohamed Kudus Tottenham. Dobili smo Gavi Barcelona. Kartica sa broj 191. Gavi. Dobili smo Robert Endrich.
i Xavi Hernandez, još jedan legenda Barcelone, Xavi Hernandez. I na kraju imamo Fode Leisen i prelijepa kartica i njegova je debitantska sezona. Kako se lijepo presijavaju ove kartice, iskreno. Dakle, dobili smo Xavi Hernandeza u ovom peku. Idemo dalje. Ostao nam je još samo ovaj pek, ljudi moji, još samo ovaj pek. Da vidimo šta nas tu čeka u ovom peku. Bam. Bam. David Neres. Da vidimo ko nam je sljedeći. Kalali. Dobro. Wilfried Singo, pardon. Spillers. Da, iskreno ja stvarno ne znam koji je ovo klub, iskreno. Moram priznati da ne znam iskreno koji je klub u pitanju. I dobili smo Honest Ahnor. Dakle, ovaj pek ništa. Ljudi moji, od ciljeva koje smo htjeli da ispunimo, dobili smo Ivana Perišića. Dakle, to nam je ukupno 4. Balkanac. Naravno, prošli put sam rekao da je Pavlović, ali je s ovih prostora porijeklom, iako je igra za njemačku reprezentaciju, ali je sa ovih prostora, čini mi se, iz Srbije da su njegovi roditelji, i ako nastupa, dakle i on se broji. Sad, ako ima nekoga da sam preskočio za danas, a da je isto iz regiona, onda zaista nisam znao. Dakle, mi imamo Perišića, dobili smo Perišića. Prijeći ćemo još jednom samo pekove. U prvom peku smo dobili Nunu Mendeša, dobili smo Donnarumu, Thierry Henrya i Henrika Mkhitarjana. Sjajan prvi pek. U drugom peku smo imali Lionel Messija, imali smo jednu žensku fudbalerku, i dobili smo ovo Tops, iskreno ne znam. Dakle, to nam je bio drugi pek. U trećem peku smo dobili Luis Scalia. Dobili smo grb Villareala i ovo manje više imamo. Ali smo zato u trećem peku, ljudi moji, dobili Rafinju. Rafinja je jedan od rjeđih igrača, s obzirom da ima broj 12. Vjerovatno vi sve ove kartice imate. Ali ja sam tek počeo da ih skupljam i rekao sam u prošlom videu, ovo je samo zagrijavanje za video koji nam, za otvaranje sličica pred svjetsko prvenstvo. Dakle, počet ćemo s njima, a na kraju ćemo završiti na Paniniju. Dakle, da budemo samo jasni. Ako imate neki prijedlog sličica koje bi možda bila ljepše, predložite mi svakako. Dakle, ljudi, to bi bilo to za danas. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za video. Svakako, kao i prošli put, pišite mi u komentarima ako imate neki prijedlog koji igrače da tražim, da li da otvaram još ovih pekova, da li imate neke druge pekove koje bi mogao da otvaram, to mi također predložite. Nadam se da vam se sviđa video. Svakako se pretplatite na kanal, komentarišite, lajkujte, šerujte i vidimo se ubrzo kad ćemo otvarati novih 10 pekova. Hvala vam i prijatno!